میتونی تصور کنی بابت کوچکترین چیزها حق انتخاب نداری؟ و از هر پلیسی در خیابان میترسی؟ انگار همیشه در حال فرار هستی؟ Soy una chica iraní, una chica de un país que es la cuna de arte y la civilización humana. Nací en una familia donde la educación era y es muy importante. Cuando tenía 6 años, mi padre nos abandonó. Mi madre trabajaba todo el tiempo y yo pasaba horas mirando dibujos y escuchando audiolibros. Cuando empecé la escuela, ver la vestimenta de mis compañeras fue un gran shock. Desde los 7 años estábamos separadas por género. Todo era gris y completamente diferente del mundo colorido que tenía antes. Cuando entré en la Universidad de las Artes, fue como entré en otro mundo. La ciencia, el arte y la cultura era completamente diferente al mundo oscuro y religioso que crearon para nosotros. Ahí es donde todo empezó a cambiar. Fue un punto de inflexión hacia un nuevo sentido de la vida, que era el derecho a pensar y a elegir. من پونه هستم، اهل ایران. وقتی کودک بودم حتی اجازه نداشتم درباره چیزی که با اسلام در تضاد باشه حرفی بزنم. من رو مجبور می‌کردند قرآن بخونم، نماز بخونم و در کلاس‌های دینی و زبان عربی شرکت کنم، در حالی که دین اصلی ایرانیان برای قرن‌ها زرتشتی بوده. Me di cuenta de que la verdad puede ser diferente a lo que nos decían en las lecciones de religión. Comencé a estudiar la historia, la cultura y el arte de mi país. Descubrí que la primera carta de derechos humanos era de mi país. ¿Cómo es posible que ya no se hable de los derechos humanos como si no existen? Poco a poco decidí buscar una razón y una solución a estas diferencias y contradicciones. Expresé mi protesta a través de escritos y arte. Diseñé ropas con colores y formas que utilizaban elementos y símbolos artísticos de mi cultura. در سن 15 سالگی فقط به خاطر برداشتن ابروهایم به مدت 1 هفته از مدرسه اخراج شدم. من لباسهای رنگارنگ دوست دارم، اما در ایران رنگ مشکی رنگی تحمیلی است. پوشیدن لباس سفید یا رنگ‌های روشن ناهنجاری تلقی میشه و اگر چنین لباسهایی میپوشیدم در خیابان به من توهین میکردند یا من رو به عنوان یک دختر بد خطاب میکردند یا مردان به خود اجازه میدادند که من رو زنی بی بند و بار بخوانند. Una de las iniciativas de mujeres más hermosas fue la acción en redes sociales de los miércoles blancos, que invitaba a las mujeres a salir a la calle los miércoles con pañuelos blancos, como símbolo en contra del hijab obligatorio. El miércoles blanco se fue convirtiendo en algo cotidiano, hasta que un día en la calle Revolución, Vida Mowahed colgó su pañuelo blanco en un poste, convirtiéndose así en una referente. به خاطر نوشیدن مشروب در جشن تولد دوستم 2 شب در بازداشتگاه بودم. بارها و بارها فقط به خاطر ظاهرم بازداشت شدم، چون روسریم موهایم را کامل نمی پوشاند، یا شلوارم تنگ بود، یا مانتوام کوتاه بود، یا جلو باز،
یا حتی به خاطر اینکه در تابستان جوراب نپوشیده بودم. Para poder continuar con mis actividades y ser la voz de las mujeres de mi país en otros países, me vi obligada a exiliarme de la noche a la mañana. Utilizo la palabra exilio porque no fue por elección propia y mi plan de vida era otro. اما در سالهای اخیر اوضاع بدتر شد. وقتی مردم برای اعتراض به خیابان‌ها اومدن، به چشم خودم دیدم که چطور شهروندان رو با گلوله می‌کشتند. و چرا؟ فقط به خاطر ابراز نارضایتیشون از بحران‌های اقتصادی، فساد، انتخابات نمایشی، اجبار حجاب، نداشتن حق انتخاب برای زنان در بسیاری از زمینه‌ها و نبود آزادی بیان. No sé cómo describí estos días. Los días infernales en los que mi gente luchaban en las calles, eran asesinados, encarcelados y cegados por las balas. Y yo no podía hacer nada aquí. Hasta que finalmente fuimos conociendo poco a poco los iraníes que estaban aquí. Y empezamos a luchar en el extranjero. و حالا که تظاهرات شروع شده بودند، اجساد بیشمار، مجروحان فراوان و هر روز زندانیان سیاسی بیشتر و بیشتر. وظیفه ماست که به این مبارزه ادامه بدیم. فقط با آگاهی بیشتر مردم و اتحاد میتونیم تغییر ایجاد کنیم و حقوق از دست رفتمون رو پس بگیریم. Soy Ghazaleh, una chica iraní, y lucharé hasta mi último aliento por la libertad de mi país y los derechos humanos. یار دبستانی من با من و هم ما بیشماریم. چوب الف این اتحاد برای مبارزه با ظلم و نابرابری در همه جوامع شده اسم من و تو رو تن این تن باید ادامه پیدا بکنه. ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما، دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علفاش خوب، اگه خوب بد، اگه بد مرده دلای آدماش. دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی، حک شده اسم